što vi možete vidjeti da predsjednik pada, to su vaše samo želje. Gospodine kod Bila. Padalo bi predsjedniku kad bi imalo šta da mu pada. A vi znate, vi ste proveravali. Ja smo dobili informacije, priča se po kraju. Mogu da čujem koja vam je drugarica to prenela, molim vas. Zamislite, ja bi volila da je drugarica, lako bi podnela te teme, ali nije drugarica nego drug. Ma šta pada? Potonu, 10 metara pod zemljom. Samo sekund. Pa nema predsjedniče, ovdje se ne vraćaš više. Ja se izvinjam. Kiki, zadnji put si odavao informacije. Bježi tamo, Đukelo jedna, bježi tamo. Lady, reću mu, ko je rekao, reću budali, proganja me cijelu noć budala. Dobro, a ljubomoreni. Zbog budale predsjedniče, ali evo iskreno, nemojte se ljutiti. Meni izgledate kao neki pedofil. Znate li vi da Lady nema ni 18 godina? Ali ti ne hvaća. Aleksi. Puni 18 za 3 mjeseca, je li tako, Lady? Kako ono? Tako je, za 2,5. A vi njoj ovdje pričate o nekim prangijama, o nekim glupostima, a vi vodite državu. Meni Lady deluje kao da je 3. put napunila 18 godina. A vi meni djelujete isto sasvim drugačije, samo ne kao predsjednik. I vi mi delujete kao da ste 2 puta napunili se sa 18. Nebitno, nije ni bitno. Ali ste pričali da... Gospodine predsjedniče. Pretpostavljam da vam je punila paprika omiljeno jelo. Sve što se puni, meni je omiljeno, Kiki mi je omiljeni. Dobro, nego... Bježi od mene, Đukelo jedna, bjež tamo, ostav se moje gusice, bjež od mene. Samo da... Kako vreme prolazi, kod Bila sve mi se više sviđa. Sve mi je nekako sviđa. Se ja sviđam, molim te, vrati vrijeme unazad. Evo, vratimo sat unazad. Predsjedniče, od te priče nema ništa. Mnogi su tako pričali. Kako se zoveš na ovom TikToku? Predsjednik Srbije. Sad ću ja napisati predsjednik TikToka. Od večera sam predsjednik TikToka. I dobio si pedalu predsjedniče Srbije. Imaš sreće što sam jedan fin i kulturan predsjednik koji ne želi da psuje, ali bi ti rekao na to predsjednik TikToka uletiti džoka, ali neću, ja ću biti fin i to neću reći, ali slobodno možeš da se zoveš, mnogi se tu zovu raznoraznim imenima. Sad vidim zašto ste na vrhu vlasti. Vaše fore su nevjerovatne. Vrhunske, priznajte, vrhunske. Samo ga pita kako je izmuzio državu, samo ga to pita koliko je pokro narod, samo ga to pitaj. Ma to se zna, nema potrebe o tom pričati. Baš, ja. Ali znaš šta je ironija, što svi govore da je pumpa u usta, svi govore, pogledaj, svi govore. 9, 8, 7, predsjednice, gdje su ti sad ljudi? Ne trebaju ljudi, predsjednice. Pa igram sa tobom, neće da giftaju da bi pobedili. Pa meni svi pišu izađi. Pa izađete, tera neko da ostaneš, ne, nego čovječe, ostaje, njemu je lepo. Do kraja predsjedniče, Kobila, do kraja ide predsjedniče. Tako je, ništa. Ja ti želim ne da imaš jednu, nego da imaš 2 ovakve Kobile. A dovoljna jedna kad je znaš koristiti predsjedniče. Predsjedniče, a šta k tebi utera tu Kobilu? Pa nema mesta kod mene. Nema mesta kod mene. Nije to široko kao kod tebe. Molim te, Kiki, da li ćemo zanemariti temu da se predsjednik napucavao maloljetnoj djevojci po imenu Lady? Gdje ćemo, tušćemo ga. Prosvjedi odmah. To stvarno nije za zanemariti. Ja sam samo rekao da je ona fino dete i da će sada dobiti 10.000. Ja sam jedan ogroman pičkopačenik predsjedniče, ali ja se nisam čak udvarao zato što je maloljetna. A vi koji imate toliko godina, vi koji ste toliko pokrali ovu državu, vi koji ste od TikToka napravili, ko bi rekao, od sranja kojeg se ne može napraviti veće sranje, vi ste napravili veće sranje. I poslije svega toga,
da se udvarate maloljetnoj djevojci koja živi u vašoj državi. Predsjedniče, samo ću ti reći, neka ti je laka crna zemlja, počivaj u miru, El Fatiha. Tebe više nema, tvoji sad su utkucani. Boga mi, ostali ste bez komentara, gospodin predsjednik. Kad te budem otkucao, ja vidjet ćeš ti, znaš, ne to otkucam, nego ćete zakucati. Sad još prijetite pored svega, vi kao vrh države prijetite svojim građanima. Ja se zvijem, niko od mene, niko od vas tu nije moj građanin, ja ne računam vas. Evo, jedna devojka živi u Pragu, Kiki, on živi tu negdje, država pored, ne znam kako se zove. Gospodine, kod Bila, vjerojatno ste tu negdje isto, negdje u nekom komšiluku, tako da ja ovdje ne vidim nijednog svog komšiju ili državljanina nekog ko bi tu mogao da mi... Sad kaže da smo komšije, sad ne vidi komšiju, kako ti zajebao? Ne vidim komšiju, svoje zemlje. Pa da vam kažem, kad vas vidim ovako... Predsjednik se pogubio na izborima i izgubio. Kad vas vidim tako sa tim šalom, onako crno-belim, verujete mi da se izgubim, a naziru se tetovaže, ali ja sam slab na tetovaže, tako da... A slab si ti i na kobilu izgleda, predsjednik. Pa na mnoge kobile sam ja bio slab, veruj mi. Kreće zavođenje, gotov si Bilal. Kreće zavođenje, gotov si. Već i na mnoge kobile sam bio slab. Da, što kažu, evo ga, znoji se i kobila si počeo da se znoji, počeo se briše. Što bi rekli moji drugovi. Već mi je malo neugodno. Što bi rekli moji drugovi, rupa je rupa. Predsjednik jedne države prijeti. Osjećam se nesigurno. To nije pretnja uopšte, znači to je to poziv na druženje. O, čodice Tamara, došla je moja drugarica koja je Boris Novković posvetio pesmu Ko bi tebe uzo Tamara. To su tvoji botovi koje plaćaš. Ja znaš šta on hoće da mu pokažeš tetovažu, to on hoće, više se skroz gleda dole, pogledaj. Ma ja mislim da on više prema kobili ide nego tetovaži. Pa ja verujem da ti veća tetovaža od kobile. Predsjedniče, nisam jedan meč izgubio od juče, s tobom sam 2. S tobom sam 2. Neka si, ja ti želim još jedan da izgubiš. Ja mečeve, ti mandate. Znate kako... Lopova podržava, pogledaj, nećemo ljudi ni tapkat. Ako će pomoć to da moji mečevi koje ću izgubiti utiču na to da on izgubi mandat, onda nek izgubim svaki meč. Slušaj, pita me drugarice, jer to ovaj ljak se mene nazvao botom. Jeste, taj ljak se te nazvao botom. Dobro, nego šta sam teo da ti kažem, mene nisu bitni mečevi ovdje na TikToku, vi ovdje možete da namještate. Prošli put je Kiki držao tu nekog drugi telefon i rekao bacit ću lava da te pobedim, ne znam ja šta. A otkud vama to predsjedniče da se može nešto namještati? Ja znam. Važi se radi svoju korist. Koji državno strana da vare po TikToku? Ovo je manipulacija nad publikom što vi radite. A to radi godinama unazad. To je manipulacija, to je ono dokaz. Ljudi su kroz ovaj kratki vremenski period, 2 dana od kad sam na live, postali malo pametniji. Neće više padati pod vaš uticaj, predsjedniče. Kraja. Nije smiješno, žalostno je. Bili su, znači do juče su bili glupi ko kurac, a sada su samo... Znači da ljude kaže da su bili glupi ko kurac. Sad su samo glupi. Stvarno moram da idem. Ostao bio sam moram da idem. Nekate ga, oterajte ga, molim vas ga, oterajte.